I ćao svima, još jednu epizodu Maf 000, sad je Neca Gamer i danas ću da vam pokažemo kako da napravite redstone za ispaljivanje vatrometa. Za početak stavite ove repeatere ovako. Amar će mi pomoći. Ili ćeš da stojiš? Vjerojatno će da smeta. Ok, znači, kada stavite morate, ovako to mora da izgleda. Zatim, stavite na ćoškove redstone. Stavite i tamo, Amar. Zatim, odvojite dva redstone od mašine. Ovako. To bi trebalo ovako da izgleda. Mislim, možete vi i više, ali dva je sasvim dovoljno. Amar, ti sa druge strane. I stavite dispensere. Znači, ovako. Stavite dispensere. I vi ste mašinu završili. Naravno, možete da ogradite, da napravite kao kućicu neku ili nešto, ali to meni nije bitno sada. Zatim, iz ovoga česta vidite imamo neke stvari i uzet ćemo ih. Amer, ajde, ja ću da uzmem plavu ljubičasto, ti uzmi to. A stavit ću ti još malo uglji i papir. Uzmi ti to iz česta. I sada ćemo da napravimo vatromet. Kako se pravi? Uzmite boju po želji i ugalj. Da, ugalj. I gunpowder. Barut. I tako napravite od svih boja. Zatim stavite ovu kao kuglicu što dobijete, stavite. Dolje stavite barut, a gore stavite papir ili kako god. I dobit ćete raketu. Sada, ova leti najmanje. Kako vi da povećate da leti više, samo stavite još jedan gunpowder i ona leti sada dva. Ali sad kako da spojite da bude dvije boje, samo stavite ovaj drugi i sada će da budu dvije boje. Uzet ću ja malo ovih. Jedno papira. Imam papira. Dobro, imam papira. Ok. Znači, Amar mi je dao sad svega iz pačaka. Sad ćemo da stavimo dva gunpowdera i sad će da leti još više. Ok, sad ćemo još malo da napravimo. Samo Amar puni inventory. I sve tako znači pravite. Ovako. Sad ćemo tu još napraviti. I sada ćemo druge boje da stavimo malo. Stavit ćemo crvenu i naranđastu, pošto su to dvije iste nijanse. Sad ili može ovako nešto da se uradi. Da, može da bude malo veće. I sad ćemo mi da uzmemo malo tih. Opa, sad sam uzeo čitav stek. Ok, nema veze. I ajmo, ovako, da uzmemo. Znači do ovdje ćemo da stignemo i to je to. I sada ćemo da stavimo malo raketica, da ih rasporedimo. Amar će malo da uzme odavde i staviti ih tamo. Amar, uzmi malo raketica i stavi ih tamo. I sada ću tamo da ih stavim. I ja ću da uzmem redstone baklju. Ali prije svega namjestite brzinu. Moja preporuka je u treću brzinu da bude. Ajde, Amar će to da namjesti. Znači, ok, to je namješteno tako. Sada sve što trebate da uradite je da postavite baklju crvenog kamena i brzo da je sklonite. Ok, fail. I vidite, ispaljuje vatromete. Kao što vidite, vatrometi su mješoviti i vidite, ispaljuje vatromete. Ono, da. Specijalna. I vidite, sada ispaljuje vatromete. To je automatska mašina, inače. Vi može, sad kako da prekinete ispaljivanje, samo srušite repeater ili redstone. Da, i možete da podešavate brzinu, ali ovo je najpreporučljivije. Sad Amar prekinuo, a da Amar opet stavi baklju i da završimo epizodu. Tutorial. Stavi baklju i odmah maknu. Znaš valjda to. I eto. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da sam vam pomogao. Ako jesmo, ostavite like, komentaršite, subscribeujte i šerujte drugima. I vidimo se u sljedećoj epizodi. A do tada, ćao!